Kania kejingitan jong uba proses ti sok me bani isim benta ha kania kerensan pengkesannya halor ke Village Administration Bill 2014 but 15 kala pendiau hado kata-kata ya kinong elam bat kedekot jong kini kilai telik seng balang hadian ba uni UMDC kamulai ulakren persya da kaboong ba ulong uba kloy ban krentang hapo yang dorwar om hasurok nelenti sengkin karba nakaliang uba James Siliang MDC kamauti ulapan pau ba umla banyasim benta ha kania kerensan namar wala uday unong song sinong kamulai Henrypat uday unong mikmat ya kamauti constituency Kuman cukudaw ya kani kerensan ya tanya lapan bet kemanlong astan bos maulai hagane kesin sejan bat nakaliang ginong ilam jong kini kilai teli seng kile ya kendu markhmat ya uba PNCM CM ke KCC kentup ya uba medba lingdo nong ilam kaliang persya uba aden embersaimet kiba penpau ya kecingkloy banyalet simbenta hakane kerensan ban pensai syakipat ba halor ke VABL kabadang bu ya upat ba babon balang ha ke jinglingo bat ke jing artatien harian ba ke KCDC kala pendu no ya ke bel berada ha syakatanat DCA house nem azar khatsau bala menjur pat da ke wei ke bel ke batmai hadirin bala weng no sendon ya ke subsection 8 bat 16 jong ke section 5 kibalong ke mensim jong ke ni ke bel kabala thau banyada ya ke riti ke dustur bar khamtam banyada ya ke jaj benriu na ke jingsha terlep haki weipat ke jaj hepat samla jong snong mulai kentup ya ka FKGSP mulai circle ka KSU mulai circle but kumjo ki samla jong ki dong bafir jong snong mulai iwan ben kendu mentaya iba pensengan CM belong CM jong ka council but kumjo iba medba belong i leader opposition jong ka council te ngi nak samla ngi sokhya sikat de halor gani ka Village Administration Bill ha ni sui ke khubor na kapor ya ka jingya kongte iwe halor gani ka bill te kum ki samla ki bade isha kita kilawai gajai benriu ngi sokhya du tata te ngi larai da kawai ka jumut ba ngi nyabu ya ka program hangte hapo mulai madabki hakar putrik ba nakaliang jong ki rangba jong ka district council kinwan ban pensyai kei kata ka Village Administration Bill kei ki konten ki badan hapo jong ka khnang ba upaj ba hi unum bakla buntip ke jing sisa ke e bill ke ba kini ke council kimang nam tak babhane nam tak jing jingduna jong nam tak jingduna te ngilawan kendo iba pensingan meyiru ila kubur ba in one mi hakani keski ban ai ke jing pensai kumjo nakaliang i ba met baru ila ai ke kubur ba in one ban ai jing pensai hoj nring ikerpan ya baro kipat ba jong snong mulai bat kumjo ki khap mulai ru ba kinyawan khnang hakani keski bagi niwan ban skam ya kini ke jing pensai jong kini ginong ilam halor ka Village Administration Bill kana mengintip ke jing sisa te bat ngej skam ba kani ke singiru kan long ba yai nanti ba nakaliang ka seng samla snong ki nong ilam jong ka FKHP bat ki KSU ngimdan ke jing sha liang ino andai thik tang nam ta ka jing bha ba kalawi ke jai benre ngi sukhya kata na kata ka daw ngi pelong ya kani ke program ba kinwan ban pensai halor kani ke nong ki nong song snong jong snong mulai ida suka kita sudi yau MDC jongi bon wan krang tingim tip nagai gadau ba im ai kata ka jingkular be inwan ten ringi tingi da kerpat jur ba proses subha bon wan khnang ba ke berkhoi kanlong ba yai be renti nomor khamtam ngi pha yuni MDC na ka snong mulai ha kane ga jaka ba ngi rakhmil tiru ba kum MDC khamtam kani ke program ngi pelong ha mulai ba khamtam ngi de ki nong mulai tingi da kwa ba proses inwan ban persai gadau ba proses ai fi ba gadau ba imla ban wan sejan agajing siya yung ba ka house kalaboy i ba insukren tang hapo ka house imla ban kren sebar te yakani ka open platform ngi pha bangi organize ngi kalalong sebar jong district council te yung yak takadaw imla ban wan te ka song haji start jungi lada ba idon siya takajing kli nam takasong mulai ba nam takajay benriu ngangit kem ba in wan mi akani kasi te kai ka pasutrat ba nong ilam ba pensengan ulah kloy ban wan la hakani ka sisajang ban wan Andrei ngikirpat kan iba proses ru ngikirpat iba proses khamtam be ide MDC jongi ba in snup thu nomor ba ide MDC jong ka mulai konstituensi ka jongi ba in perkhat yang sasisien perkhat thma yang sasisien ba le si mo in one hakani ka sengi sajan ba nakaliang ka jongi kilai seng ngila panbet khanam ba upat ba unsai nomor boleh ba upat ba amta udon ha ka jing sa ha ka umdum te nganget ba kani ka jing kepak ka jungi khnang bangin ngin penhun lani ngin penjob ya kani ka jing organize ka jungi kani ka program jur i ba in perkhat ba in one mo la ka sajan re ma iru ila penpau tu yong ba ki bon ki kam ki badang mi te yong ba le si yong to
sto ngan sa shong seperkat le si don UCM ru habai dai bita tekin sai shong perkat nomor ba suntonat kai kawai pat long ba nakaliang UCM bat nakaliang ulang persya u ba met ba ula kloy banwan ha tugas ni ina kerpat ya bro kipat ba macam senong jong mulai makin ya mi irti atau sengi makin kenang makin biasa ya kai ba le si kini kena si ki empat sai ya kini ki artli Nang jungi hadirin bengla sokiang lah organize satu program dengan kerpat di bro kipat ba nasional mulai ini lagi ki kapsul lagi nu bentar jong beri trip kinwan dan kalang tu kini asno ya ka tu ko singi pensai pat ngi da bu jeng kerpat ro iki makin wan da ka jik